Kublai pi baro, yi priang sobhai pi syakatuk kubor jongi upet ngor cable news. Haswa bangin sedang ye ki kubor ki jongi minta kata yong ini kmi iswai ki mat kongsan. Kentat yu balak men remboi ban pak toket ha CBI halor ke jingsak niap ubat Chesterfield Tangkil. Wala syak hang siteng lengki, nreyat saprang ke hito ban persyak kasino habernihan. Hakisau benai, yok kurup ki kulit, lai poin riu ar kilo udrak heroin, bat 1,000 sans kilo upenjat. Sabarok KMLA on pak ke sorkare ke kaipot jing toket, halor ke jing kenok bamsap ha ke Meghalaya Energy Corporation Limited MECL, badi ukhau jong katnak social welfare. Hang talaka KSU Nehu unit, ya ke office VC ke Nehu. Bat ha pedeng ke jing bat jing dum, ya lenti ke long kemi ban pendap baik hau ya ke jing kesem. Menteri ki kampok yang gejala ubak lakmen remboi ula kentat bantong ya ka kenhun toket ke balat luit. Ni ban pak toket ha ka Central Bureau of Investigation kata ka CBI halor ke jing syak siat yap unong ya lambarim jo ke HNLC ubak Chesterfield Tangkio. Menteri kampok yang gejala ubak lakmen remboi ula pentip basian ke sorkar kan sapen benano e ka result tap kampulit hapok gejala bat katenat pulit ke lakmi benia ha ka bedei bak ka roster system. Bat mentah, gila jan pendap lut ia ke kam nadong sedong, bat kin sa IT sya ke sorkar. Ha ke bala da barok kilong ki bayat renti, on sa penbenano sya ni ke result. Uloong ba ke sorkar jela ke kuak bah bantung kam no, haki kam pulit ki balat, namar kalong ko bakongsan bah, na ke bentaban ai ke jing singan ba ke jing yadai ki pat ba ke jela. Ubak remboi ulai itu, ba ke jing khat tap kam pulit, kala sedang nadu usnam arajar khat kendai. Henry Kim sim lala ban ya syakaman, namar ke jingwan sapriang ke kelam COVID-19. Bat sim lala ban le ya ke physical test, bat ya ke jing to examen, Henry la pendap no ya kini hadin. Ulai tu bakatanat pulit ke lapen kre ban penmi no ya ke result, Henry ke yang ke syari ke lapen mi ya ke hukum ban pentrai kam ya ke roster system. Kumta ke sorkar ke lahap ban pet benya, kenang ba lada penmi ya ke result kan long ke bayat kat kum ke an. Hadin ketupat anda lah hamjem tinggal ada le ya ka physical test but karitin test ro na ka mentaki katu tekan net liki trade ka sarkar kala le ka police department ka central recruitment board kala conduct but ka result kalau ready handai ha ka por ka baswam penmi ka don ka jing rai na ka yeng ka shari brom Badain tak daw ka sarkar kahaban pegnia kenapa kanu ka bangi penmi kalong kat kum badai jong kaan bat kum bang ong yai ong nak wi ko pos tala arb night tam ni ra kren ka ju ba ka police department ya police headquarter kala persang pembiang iki jiran kam bat ban submit sya ka sarkar te ndai kam di ka basok masan hut ligi snem ba pengkre record kam di ka basok Rewala kataru nga ba kiladep bat ka report kin kata ka roster system kin submit sya sarkar ba sarkar ka ismillah rajia ba ni ba kalabyang nin pembrando ya ka result Ubak lakmen remboi uloong ba ka sorkar kadang bisar ya ka kaipot ha ka bayde ba ka jingkeno pendan kambakla ya ka bor daw additional inspector general administration ubak GK yang rai bat ka sorkar kan sa bisar benia ha ka ba lada ka jingkeno kalong ka basisya kan sa shim ya ka rai da ka bayat kat kum ki kendon an ka fact finding team balakli daw inspector general of police law and order UMK Singh kalati benia halor ke jingkeno ba ubak GK yang rai ula pendan kambakla ya ka bor ha ka ba ulabat haladi hadu arp kendai teliki kali klem da yo jingbin prateli ki bajaj palsa ki belatiet husnam ahrajar khat kendai bat iki kali ki belatiet ru simla register namar ka jing bambiang ki kot kisla ka fact finding team hadin ke jingti benia ya kini ki jingkeno kala dep ban IT ka kaipot sakatnat kampok yeng ha kalai puterik unai lar arajar arpuar. Bat ke sorkar mata kadang mi benia ya kani ka kaipot haswa ban sem ya kanu gunu kusen jam. Kas duty jong ka sarkar hi andal dan nunu jing keno kadai ban page la ka jing keno kalong ka ba day ni bam day balada ka day kamot kan hap
khot kaba ai jing tho ya kita ki bade ban ai ya kata ka jawab jongki halor jong kata ka jing keno jong gibreu te based on that te ka sarkar pat kan sa shim yak e karai ka ba ka de ban shim kat kum ka bade ka ai Hakabay bakajing ikren nisuk apdeng ka New Trap National Liberation Council HNLC bat ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela uba remboy ulaong bakajing ikren kladon bat menta kinong yelam juga HNLC kindang syong perkat ban sheme karai bat day halor kani kinong rem ba kilalik pai swasa Bangladesh Menteri ki kampo yeng ulaong ba kwa ban batay AA ya ki benta jong kajing ikren nisuk bat la i bet ya kajing start jong ki ksiang Henry Ukerman scam baka jingi kren esok kan yai beteng bat kan long ka baseso. Ulapan syaru baka jing charge sheet jong ka National Investigation Agency ye kinong yalam ka HNLC kanam dan jing ta AA ka jingi kren esok hapdeng ka HNLC bat ka sarkar. Ya ki jinit ki jenat ki jing ya kren kumbang ong pindo ka sinong kong nam ka ang bata. Henry ka jingwan ya keren na ekiwan sa ekiwan ya katangam laban ong kalong ba nakabanta ba kalan kaway ka mission ka jongi ba kasuk ka sign ka hapo ka stit jongi ka deban siya te kajiya keren kaladon bat nakaliang jongki ki haban bishar haban perkhat baden ta kadaw ki lali paish phang barang kermen scam bah kini kisngi kibnai kan tengpiang khnang ba kanega jing kren kan poi sabakut ngi nak liang sarkar ni don ka jing kermen scam bat nak liang jongaru ngan page ba kane kan ya sakmat khnang ba kano ka ba ngila don ka commitment ka dengan poi sabakut Không biết là nên mình ông bà cần đi cái chuyện keren kalau ada jahat ini bisnis berada di kita yang berada kalau ada yang sebentar tu chuyện keren itu sok tak penting itu kita chuyện keren itu sok ngala ongi phi kijinit kijinat kam kwa ambatai nadu ka sngi nongkong kaba rai bandong ji kren nong kwa ambatai te namar ba ngila e hakik siang ke bangilaya kiba ngilabo te onda kila submit ya ka final report syak sarkar hang taking ngan sabatai ya baro kijinat te yamantahi kumong tin pareng ba it is too premature for me to tell anything at this juncture Uba lakmen remboy ubalong ru menteri katnat puli puthi jong jela ulaong ba ka sarkar jela kan sa shim ya kasin jam onda kala yo pdiang ya ka kaipot halor ka kendrom kendram hapo ka school Pine Mount da ka jingtmu ba ka jaka puli kan long ka babet ka babiang na ka bentaki kna school bandan kanu ka kendrom kendram Uba remboy ulaong ba ka komiti tokit jong katnat puli puthi kan sa tokit ru halor ka jing keno ba kala don ka jing pendan kam baklai ka pisa jong ka school bat la pensai ba ka jing sha ai show cause notice kinong hikai jong ka Pine Mount ki bala penlong ki jing ki kadai namar baki hab ban board iki kendon jong ka service rules namar wat hadien ba ka sarkar kala ajin kular ban shimkhia ki jing dawa hendrei ki la ya halaka jong ka lenti ya ke e ke ba kijing komplain ke sarkar kala shimkhia director la lek bala inspect la de uai ka preliminary report but harin kata how benai akos kila ya kendu yanga ha kwatar jonga na mentakan ne bang alakular bangin shimkhia but marmarhi ha ka strik jong u September arhajar arfuar ngila penmi ya ka notification bangila constitute ya ka committee handrai hadin kataro kibreu kriya la ka jong te kalong ka sarkar ka hapet ba la dai manu menoro ni hap jaji kat kum ka conduct of service Nong sekolah kesong ba boleh tang kat wengot ni bagi bon hat ni kai bagi bon pelong ke jing ki ya kata ngam tip khat wen khat arngot ne arphongot ne lai phongot ya kata ngam la ban ong handrai ya kata ngai ka jing start jong department onda kila summit ya ka shokas kalau kena jing dawa ban ông bà wen fa sekolah ya principal kat bakal jing tok kadang ya kai ka start jong government padahal kata kalong ka masuk ban ong handrai hape kat kum service ru
Pitip bakas Panmount kadai ka unitary school. Ta kinong hikai hang tu kalong nimla ban transfer shawe. Wat ka principal ro nimla ban transfer shawe. Bat ka promotion avenue jengki ka kutang hang tu. Ta halor kan ni dapat yakini ngi dang pej langin klub lang na em. Ya ka Panmount School bat ki Shillong Public School, bat ka Jawai Public School, bat ka Tura Public School langin klub na em. Yaki kenang bakin don ka Promotion Avenue yaki no hikai bat hadin ka principal ke ka post ka bakin yo kenang bakin yo ya kata ka de ka tang kan jing ya kren ngapat ong ba ka de ka sarkar ka pitang bagi hape nomor bala dangi wengi ka principal nang tu ha ingin bu ya ka hoit man shwa ka don ka we ka principal hang tu ki babu pos ka triat ba ka jing bu pos ka triat kam de ka baya ka kum ka ai namar officer on special duty nak ma play iba menhakane kaya ka baji apa printing and stationery ka sarkar ka bu yo officer nang tu ban sekretariat pun katapat ndol le syakut ka jing bisyar ka ada ka we ka rai takin pa kin makan long ta ni ka ka bangile ka por kala man simpor de kalong ka kum ka ai Hakasi palay jung kata yau ka Sang New Trap Integrated Territorial Organization kata ka hito kala penlong ke jing ya pat ba bantang ye kitin shop jong ki menteri sarkar kum kadak ban persajur ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabalalam khamat ka Sang NPP ya ka jing tumu ban bo ya ka jaka khalai casino Haribhoi district Ban penram jore ke sarkar jela belalam kemat daki MDA ha kebaide begejing temu ban wanra ya ka kasino ha kejela. Ha ka arpuar terik unai luar ar hajar arpuar. Kinong elam ka New Trap Integrated Territorial Organization hito sengkeme lembat kwe circle kila penlong da kejing yat pat ba naduk nalat saus do bernihat. Bat kila tangru ye kiting shop jong ki menteri sarkar MDA ha bernihat. Wala kejing temu jong kehito bantur syeduk office UCM karat merwet ban persya ekene ke kasino kam syemlu urlong nama kejing kloy ban wan tuklarno di bor peniat distrik leng baki majestor bat kipulit kibala khang yaki ban yaj hagane kejing sya khang lat no kinong elam kehito ha kibor pulit kalami kejing ya tainya ke bejor ha pedeng kinong elam bat ki majestor bat kumjo bat kipulit bat kladon ru kejing syongklan mongor ha pedeng kesurok ba National Highway Bahan Riau hado bakalawan ra kejing tengkali ke basipor ha kathan bernihat ha bakren biginong tho kubor uba don bok dakar presiden kehito ulaong ba ke sarkar MDA kamtam u menteri rangba Konrad Kongkal Sangma u sembut menteri rangba uba presiden Tunsong bat kiwe ki menteri sarkar ke MDA kilakam bagi ong bakini kidai ki badie kari bat ki batmu ban dilam ya kari khasi jantia bat leng bagi kambam sap beper jongki bat menta ki tmu ban kelai gebri unyau trap syata ketem khalai ulong bahadian bak hito kalami ban persya ka kasino na kaliang kesorkar kalapha breu ban persyang ban thami kinong yalam da kebakular ban aikam aijam bat haba kelipat ya ki kam ki bahe pat an ai syaki bai pakijat ban riau ne kumno kumtan da kaliang keseng kala kentat ware kene kejeng persyang penthame wat kejeng terwa de kapisa namar bakum keseng kayeng kanong rem bada lei ru kan om ya pen bande kejat ban riau ulong ba kinong elam ke sarkar MDA kemdei syu tang kita kiba syule ki kiba penjenjar ndre kidei sendon kita ke bale bi ijat ikabri nyo trap bar ulong balai ba kemle le ekne ka kam syerilum garo bat kile siliang bat ikri khasi bat balai ki wanra da ka kasino bat balai ki wanra ki jaka pule ki babiang kum ki medical college beper ki ban ajing mentoy ki khon samla bat kila bo jing keliru ba syano kaja kesan spa klur tengka jong ka besen syai lepen pai ka san hajar klur tengka ka jing bamsap leng bau doyong uba dakar ula benrap da ka baong ba ka jingkam jok sarkar ban kentiau ya ka khajna leng ba ka kasino kamla ban long da lele ruem namar bala bam lo de ka spa ka pau jong ka beri unyo trap Shosho uba don bok dakar ula pen pau ban lele ru kin om kenran dien ban yang persya abet ka kasino bat ban yakon wala da dai ban pai la ka jing im Kahito, kayang margari, kacing laku, kahap, bacing syakri.
khôn xâm la cái gì kỳ rai để khá laway trong cái chạy bên rừng thế lắmวันชนีวันประชาอยากเต็มคลายกับอะไรศพดักสอร์การเมฆเลียดิโมนิกอะไรนี่นักเลี้ยงตรงนี้กันนี่กันดีกับเซียนนุ่งกงบัดกระลีกับเหตุเงินปกติพอสอร์ฉลองกันตัดบาสอร์การกันเป็นเดิมกุมบลาลมmentah ke sini rukla don ke jing piye pen ibor hapdeng ke district administration bat ni ring ini klaim da kanran ke ei ke bala klei ke jutang kumbang ni la ong nakabor syek kapor bangi hakapor bangi ate kular bat ka hito ni ong bai sisen bangi lami chasurok ke sendok mediap ni la ong ki ba pengkre kenang penim ke peteng bat keri jo bajat pendriu ta ke kurwo ke di ke basai bagi pak ke sorkan wat ye lek kai syu wat mut bangi pila ban pengop hadian bangi persa hobenai pasau itu kata kedor khas ke memorandum show kontrak kongkal sangma ke ipat ke bule butu sentu upha di beriu jong u ban ong baka kam ke jam kan yo ke hito ki sponsor kin yo ke hito mabu jingkeli ki ke kam bahe mano ban yo yong unyo utak sarngam kumlai sibu lagi ong Iwan terwa kaya kapisa, ong ya kapisa kamentoy. Dana pai ma piu wei pu wei du khot jang kajat bendeu. Bat para jang ke hito hosei syuko arko bab kedang na. Dei hakta kanong rim. Ke hito kayeng. Bat yin yai ne bai. Bat yin ya khon bai naga daw ba jang kajat bendeu. Man pa ru ban persai si ba perston pensong. Pikop ba piong ban wanra ya kita ke high level. Mitep ba piladep ya sela ba ke BJP. Kata land settlement kenang pemban kan dek ID bat ke CBI kata kalau ku ben pasai bat ni tip ru idon kisah sebut bat ni saai jing senang ye psia bat kan ni kan dek history bat sen kan benengkong bat kan dek red letter de baka hito kumba dek pressure group kan jala election persa ye mesia sarkar memut di tat ya ke kami jungi Banele ban rak deng khong ye ki kam sneu kham tam ha ga jing khayi be an yo drugs bari kiwe di jing di buat ka ANTF jong ka East Khasi Hills hakini ki ars ngi ki bela dam kala yo ban kurup la jan saus pa gram u drug heroin bat ka pisa san point san lak tengka kat ba ki sau benai ki bela dep ki pulet jong ka jela ki la yo ban kurup ye ke jing di pun buat ki be song dor khat pra point lai klur tengka Habayakran bikinong patay kubor hakasin thok diang jong katayo. U Director General ki pulit kejela u Dr. LR Bishnoi u loong bagi pulit kejela na do benai jeliau hadu unai luar menta kesnem kilio kurup lai kilo nrupu gram u drug heroin sawajar san spa kilo kanja sispa san program u opium sispa san bitor kadawai jerho bat kadwai hajar kendai spa arteli kidawai penbuat bat kini kijingdi penbuat kisyongdor baro kat praklur lai pulai lak tengka U DGP uletho bagi pulit kila kem sispa lai pusaungut ki besuba kai drugs ki bakentop ya sispa arpusan ngut ki shenrang bat kendai ngut ki kentai bala pengat gine baro hapo ki kendon jong ke NDPS Act Uloong bagi pulit kila kemru ya saungut ki pulit constable ki badan keti ha keban kai drugs bat ki bakerni ha kejing di drugs During last 4 months the Meghalaya police has recovered 3 kg 62 gram heroin 4,500 kg ganja, 150 gram opium, 145 bottles of cup syrup, 11,902 tablets of methamphetamine, and the total cost in the illegal market of these drugs is 18 crore 33 lakh. So you can say that during last 4 months, the Meghalaya police has recovered drug worth value 18.33 crore rupees. Along with the drugs, during last 4 months, we have recovered 31 vehicles. Mostly the vehicles are the small and medium-sized vehicles. These 31 vehicles also include 4 number of trucks. We have also recovered 90 number of mobile phone and most of these were smart or Android phones. We have also recovered 1 arms and few rounds of ammunition and daggers. Our cash recovery total from the drug traffickers
as on today, till today, for last 4 months, stands 24.22 lakh. 24 lakh 22,311 rupees to be exact. We have recovered these drugs and registered 48 number of cases during last 4 months, and we have arrested 134 accused during last 4 months. Out of these 134, 125 are male and 9 are female. Out of these 134 accused, 123 accused belongs to Meghalaya state and 11 accused belongs to outside Meghalaya, mainly Assam, Manipur and Arunachal. This indicates that the drug traffickers are working as interstate gang. We have arrested total 4 constables so far. They were found involved in the supply of drugs because they themselves are the drug addicts. So, to overcome this problem, we have sought the assistance of qualified counselor, and some counseling sessions were organized for those policemen who have resorted to heavy drinkings and they are prone to be lured by the drug traffickers. And secondly, to overcome this problem, we are concentrating more on the PT, parade, sports and other physical exercise so that their BMIs and other can be improved. DGP ulang bagajing kai drugs bat gajing syakem kinong de drugs kala jabha haki pratli ki district jong kejela ki bakentup bek East Khasi Hills, West Khasi Hills, West Garo Hills, South West Khasi Hills, East Jante Hills, West Jante Hills, South Garo Hills bat Ribhoi. Uleto bana kisapu pratli ki mokok duma ke bel register sanpo nakispa ki diki bahab ha East Khasi Hills nangta kabut saka West Garo Hills, East Jante Hills bat ha West Jante Hills. Bat haduk mentah South League District ki bampat yok ban register mokok duma ha kajing kai drugs ke Eastern West Khasi Hills, East Garo Hills, North Garo Hills bat ke South West Garo Hills. Uloong bagi pulit kila yok ruk ban kurup laipwe teligi kali ki bakentup ispo teligi truck nang ta kat kandai teligi mobile phone kawe kesulai bat ki kuli bat kepisa ka ba arpusau point RR lak tengka. Other than that, during last 4 months, we have also launched a massive drive against the bike lifters. Most of the stolen bikes are from either from Tura or from the Shillongs, and some bikes they have purchased from the Assam and other neighboring states. So during last 4 months, we have recovered 141 stolen bikes, and we have arrested 61 bike lifters during last 4 months, and we have registered 19 number of cases against these bike lifters gangs. Dr. LR Bishnoi ula pentip batang hakini ki arsngi ki pulit kleo bon kurup yau drugs heroin ubaran life spa kat kandai point iwe nyogram bat kat saw point arsau kilo kanja bat la kemru ya sawngut kebedan keti ha kaban kai drugs ha katan maulai. La yoru ban kurup nyau teligi mobile phone kapisa basau lak tengka sanpo hajar pras pak laipo bat kakali wagan ar kebadan new number ML not sausi iwe hindrio san kendai. Ki pulit kila pengat igini kebadan keti haki kendon jong ke NDPS Act. Scanner are not installed in every entry and exit points. So we will submit our requirements to the government that at least the interstate border, if the modern scanners can be installed, then at least large vehicles can pass through them, and we will be able to detect more drugs. So 3 or 4 the large time traffickers were arrested from the Shillong cities who were getting supply from the state of Manipur and Mizoram. We got certain inputs about the activities of drug traffickers in the state of Manipur and Mizoram, and we shared instantly these inputs with the DGP of Manipur. Other than that, most of the drug mafias, they are acting behind the curtains. They are not operating directly from the city of Shillong. So that is why it is difficult to nab them as far as the local operations are concerned. For that, in NCOD meetings, we have raised this issue, and we sought the cooperations of the other northeastern states so that we can work unitedly and jointly to control this menace.
DGP ula pentikna ba unspenstami ke officer ba di pulet jangka tactical team 1 sisian bali opdiang ya kejeng ai jeng pensyai na kibaro ka tactical team 1 kalalit ban khanrai ke yang sa jong general secretary berem ke HNLC uba Chesterfield thangkio bat kalashim sundan ne kejeng em da kabasiat uba Cheres ha ka khalai terek unailar kasnam arhajar arpuwei halor kani kejengja ke sarkar kelathong da ke commission bantoket ke belakli ru justice T Vaipai pada bakli opdiang ya ka kaipot klara ak yang darbar thawan ke jela ka kaipot jing toket kala kedau ba kejing penkre kejing kenra kalong ke babiang bha ndre ke rukom pentre kampat kalong ke beduna bat ke babakla namar ke kenhuon ki pulet ke dai melet kem em ya ba Chesterfield thankiu DGP uletho bagatanat pulet geladat banpa kejeng ai jeng mud ha kabede bagajeng pentreka meka roster system na kebenta ka kampulet constable jang ka unarmed branch bat ka armed branch sya katanat korbari kejela bat menta kadang dan pedeng kajing kemi benya Dr LR Bishnoi ulang bamenta kan syong ha katanat personal ban penbenai ke notification ha kabede ka roster system bat hadian bala menjor kejeng ai jeng mud jang katanat pulet kan sepenlong ya ke interview ban sedang tungkam no. The safe and secure Shillong is a important component of that, the smart city project also. And there are certain points where the CCTV will be installed. And to strengthen the mobile patrolling, so the Honorable CM has agreed to provide 80 bikes for the mobile squad patrolling. So for those 80 bikes, we have submitted proposals to the government. The moment proposal will be sanctioned, those 80 bikes will be purchased and will be provided to the mobile squad so that lanes and by-lanes of Shillong can be covered. Other than that, wherever we are visiting, we are interacting with the publics and they are suggesting the security lapses in their respective areas also. For example, few days back when I visited Nongmensong area, then people complained that the strength of the police is less. So immediately we have sent 10 more police personnel, including lady police, so that they can dominate the lane and by lanes. So as soon as the suggestions come from the public, we are acting upon these suggestions depending on the availability of the logistic in the police department. Usembut Menteri Rang Baka Jela ubak pres tuntun song hakasi belang jong katayo uloong baka sarkar jela kan sapha syabarok ke MLA ke jela ya ka kaipot jong toket halor ke jong keno bamsap ha ka Meghalaya Energy Corporation Limited kata ka MECL badya ukhaw jong katanat social welfare. Habaikran beginong pathay kubor ubak pres tuntun song uloong baka sarkar kam dan kam banra apo iyan robar thawaan ya ka kaipot jing token halor ka jing keno bamsap ya ukhaw katanat social welfare bat ka MECL kumba ka sarkar klara ka kaipot jing token halor ka jing siat yap unong yalam berem ka HNLC ubak Chesterfield thankiu ha ka iyan robar thawaan ke jela bat ula pencai baka commission kaya pair na ka committee uloong baka sarkar ka kwa ban buri AA ka kaipot jing token halor ukhaw bat ke MECL. Kumta, ka sarkar kan pa ikini ki kaipot sa baro ki MLA kanang bakin yo ban pet bat puli ki. Kuman supun kan mau hadian baki pulit ka Assam kila yo kurup ya hadu lai pulai hajar berni ukhaw jong ka jela Meghalaya napo jela Assam ka sarkar jela kala thong ya ka kenhun toket ka balaj lut ban toket halor ka ni jingja. Ka sarkar jela kala thongru ya ka kenhun toket ka balaj lut halor ka jingkeno ba ka dan ka jing bamsap ha ka MECL bat ka sarkar kala depru ban yo pediang ya ka kaipot jing toket na ki kenhun toket ki balaj lut hanrei kampat penbena pat ba setia ya ka jing lap jong kini ki kenhun toket. We are spending not less than 150 crores monthly, where are we earning only 75 crores monthly. So you understand the losses is huge. We cannot even reach to 75%. It's 50-50. So therefore, I agree, we accepted that. But at the same time, we are examining all those points raised by the CAG, and then some corrective measures has to be taken by Power Department along with the corporation. So we are examining all these issues one by one.
Hakabayde berkejungkular ke TMC bahkan penduk si sendar niki kasino nakaliang ubak Preston tensong ula ong ba menteri rang ba ula keren syai kedar ba kejeng ai provisional license ban shna ya ka kasino kan sayap hino bat ka sarkar kla pensange bat kanam ya chakman kat ba kampat yo kejeng menjer naki babun balang halor kejeng dawa ki babun balang ban penduk no eka an khalai usembut menteri rang ba ula ong ba kalong ke badan kam ban penteri kam ya ka an ban perking ya ki kam khalai ki bala don lepa nadu ka tho tim ka jinge dur masi ka jinge kop kwai dok kha ka jackpot ba ki be ulong ba lawan rak khnang ya ka ni ka an kalong ban pen perking ya ki kam khalai ki bala don lepa khnang ba kinam la ban le kat ba ki mon hanre ki di ban long hapo jong ki kendon jing betha. See, because some NGOs also they said repeal the act of gambling regulation. But let me tell you, when we talk about gambling, all types of gambling, be it deer, be it that what they call it bullfight, be it fishing, that also is gambling. But what we see all those years, what happened was we don't have regulation. When you don't have regulation, we need to regulate. We can't stop because sometimes it's a livelihood. And then we do have that jackpot activities in Shillong. I think you know it well. That time there was no regulation, so we need to regulate it. That's why, including casino, the public, their concern is about casino. They don't talk about regulation of gambling, but they are concerned about the casino. So therefore, that day CM, when he replied inside the house, he said, we stop it until and unless. Stop means we stop issuing license. And then number two, we will have to carry along everybody with the stakeholders. Then if the stakeholder still says no, means no. Because see, if you talk in terms of, generation of revenue, yes, it is true. If we set up casino, it will be there. But at the same time, we need to respect the sentiments of our people in the state of Meghalaya. Usembut Menteri Rang Bak Kajela ula penkesan bagi Trop Kit Doyong babat keseng New Trap Integrated Territory Organization kata ka hito kidai ki babyang ye ki kot kislan ni ki calan bat ki khayi Doyong kat kum ki kendon an bat ka ong ba ki pulet kemla ban kentat ye ke ejahar kabala ujor persya ki Trop ki bakhayi Doyong klem ka jing biang ki calan ulai thu ba ka jing sam calan Doyong seginong khayi la sim kyahi da ka Coal India Limited dak badili lam yo Doyong duna ya ka silak metric ton bat kinu gi bayo e kichalan kila ban khayi Doyong uba Preston bloong ba ka jing dili lam yo Doyong ha ka than Giant Hills kalakut bat menta ka sarkar kadang pen kre ban lilam sayo Doyong na po ka than West Khasi Hills bat Garo Hills. That's what I'm saying, where is the illegal transportation? Because now auction has taken place. You knew it well. And that also the process done by the Coal India. And then not less than now, almost 1 lakh metric ton has been auctioned. And then those people who got the chalan, then they are traveling. I mean, the trucks are moving. This is legal, not illegal. It is legal. That is legal as per the chalan. Because why? That's what I'm telling you. This process has been completed. Done by whom? By the Coal India. They auction. Because we do have 31 plus almost 32 lakhs metric ton. So out of that, I think not less than 1 lakh metric ton auction process completed. And then chalan issued. That's what why you keep asking me this question. I said, why not you name all those other members of that high level committee? Who's that high level? Because as I said to you, don't just listen from Tom, Dick and Harry. If they just say like that, it's not a gospel truth. If you really want from the media media house, why don't you please kindly find out the truth? Whether these trucks plying on the road, is it
without paper, or is it with paper? Is it with challan, or is it without challan? With that itself, I'm telling you, you will know everything. Ubak Preston Tunsong, ubalong ru National Vice President jok NPP, ulather kala ya unong aiktien ke All India Trinamool Congress AITC usaket go khale. Ba upersang ban penkol markli ikipat ba hakabay day bagajing pentre kam ya ke Shillong Smart City Project. Uloong ba uni unong yalam upersang ban penkol markli tang nakabenta ka jing mento yala die haka kam san perthai hanrei ka sarkar ka download ya baro ki kot kisla haka jing pentre kam ya ka Smart City Project uba prestun ula bu jing keli kela ya unong aiktien ka AITC ba menu ka Kolkata Smart City Limited kala ai ka jing kenjing dia halor ka jing yo ba ka jing pelut ka pisa namar kila sedang ya ka ni ka project na du usnam 8,000 khat rio Henry ke Meghalaya kala sedang haus nam 8,000 khat pra 8,000 khat kandai. Nakaliang usaket go khale ulakop kelai uba Preston Tunsong bania tainia markhmat. Hakabede bekejing syak keno bamsap ke sarkar jela Meghalaya bat ula kuntu yu sembut menteri rangba ke jela ban pediang ye kejing terwa bania tainia hakmat kilat patai kubor. Kanang bagi patba ke jela kintip manu badai bat manu balai. Who's that General Secretary guy? I don't want to. If he wants, if he's concerned, let him come to Shillong. Find out things. More. Why should we? Why should only just because of that statement? When I talk about the smart city Shillong Limited, he said blah 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 blah. So, but ultimately, everything is there, black and white. So these people means they are just trying to create confusion for their political mileage. But everything is in paper. So why not? I will also ask him his Kolkata Smart City Limited. Tell me when was the statement of account filed? Let him tell me when was filed, because they started from 2016 and we started from 2018-19. Da kajing bitar ye kajing bamla jong Vice Chancellor jong School ba North Eastern Hill University katakan nihu u Professor PS Shukla ban penulong yikimat jing dawa jong kisamla pulie ha kasi pelai jong tayo ka KSU Nehu Unit kala khang talano ya ka office rekam jong VC bat kala miru kajing yania ha kani kesengi baru kau ni lagi kelas kau jangan universiti. Kau kene ka universiti jauh universiti. Kene ka universiti ke jauh ni. But first, Diam. Kene ka universiti jauh no. Jauh ni. Whose university is this? Ours, not yours. yeah, university is ours. Kaba ang batre ang training ka jemut ka bajajay. Kaba ang batre pan snap ke jing dawa ke jauh ni. Nginum snapi kay ka buang. Kamdal jemut pun wan emosional ang ne. Baru man doming yang bitaringi. Kene ke jemut kan ubisi wan. Agak wan. Kajing le jong breu basai. Ka Khasi Students Union North Eastern Hill University Unit hak arpuar terek nailur arjar arpuar. Kala let khang tala ek office terekam jong Vice Chancellor kene skol ba u Professor PS Shukla. Halor ke jing mamla ban penurlong himat jeng dawa ke bela dawa di samla pulie jong kene skol ba. Ki nong yalam ka KSU Nehu Unit kila penulong ke jing ki da ka belum pat ba bat khang la ru u Vice Chancellor ba unom yo rung office terekam jong u. Bat kila dawa badai menekran markmat bat ki halor ke jing saateng ban penterekam ya kimat jeng dawa ke bakta e bro ke samla pulie jong kene skol ba. Kini kesamla pulie kila penpau ba kila bon ki jing dawa kemat Vice Chancellor Henry Shem na le ai hak bedai bat ka jing duna ki no hikai ka jing duna palat ki kali balik onel shaw ki samla pulie ka jing bambiang ka jakasa jong ki samla pulie bat ki we habe kran bat u General Secretary ke KSU Nehu Unit u shibat lang rembai ulong bagi samla pulie kila syak ta jorbha namar ka jing duna ki no hikai bat hadu menta Shem na thong kam ki no hikai ki kam ki balalat bat ki samla pulie ke mio apat ban chong kelas namar ka jingbam dan no hikai mentala ar benai tam ulong ba ka jingduna palat ki bas nehu kala bu aga jingi ak bakraw ki samla pulie ban poi shakaja ka pulie bat ki lapen pau ke jing sokya halor ka jingbam yo ki dawai ki babiang hagani ka skol ba bat kumta ki samla pulie ki habane thiet ki dawai na shabar jongani ka skol ba
Ula ongru ba ula penmena bagaseng kan ai Porsche tayo yo Vice Chancellor Benjim Kya ya kejing ia jeng samla pulia bat ke skol bahi baro kawai. VC! Down, down! VC! Down, down! Down, down! VC! 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 Down, down! That's why make a system in the university. So you can give us in writing that it's already done, like, because in Yeah, most department that there's no lecturers. No, actually, maximum department, the contractual appointment is depend on the dean of the schools. I already given all the permission and whatever the things are required. Already given, not today. I think before 15 days. To complete जो है contractual lecturer recruitment in time. And somebody, then before that there is no, I just made a new system for the appointment of the contract lecturer and everything already available on the net. In website also, anyone can see. See, sir, but most of the department there's no lecturers, sir. As of, if you are aware of it. Contractual Yeah, lecturer, contractual appointment, lecturers, contract yeah. lecturer. For the regular appointment, the procedure is already up till date जो है. The screening is already started. Screening, I think, is already done on 1 of February. Yeah. If I'm not mistaken, the screening was No, done. no, screen now. Was done. Actually, advertisement date, first date or last date of the advertisement, I think 1st April like that. It was extended to May. Extended to the May also. So how can you screening and other be done in the February? Lara uang bakalong unfair ngi bikin protes sang ni. Kai ke balong unfair ka dei ba? Visi umpen snap ni ke students. La bon benai bengi akran. Tira uan da ka jimut balong konstruktif. Da ka bajajai. Mat snap pan slow. Ni kloi bene triang. Nam tak jim halang ma ni kloi. Rela wan hak ni gurkom ni trek ni ru. Kam nan jimut ban play ka ni lara kam don kata ka jingkular. Ban pen ulong ya bor ki sinawa. Ban pen suk ki kena bepulih apa kan sekur ba. Lakan si kat mau benar misalnya. Ibun mak ki Namar ka jing bamla jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka KHADC hakini ki khindiak tayo banshim ya karai ka baskem lakan kershan ne kan persajur ya ka jing pentrekam ya ka CRPC bare ka CPC ha ka jela barakobai ha si balang jong ka tayo ka KHADC rengkat bat ki kli nong sensar nong kila shong jing yalang ban rai ban dawana ka sarkar bahkan penbet thmai no ya ka ne ka notification Khanang ba kanam kta yaki District Council Court. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpoi terek nailur arhajar arpuar kalalum me gejingalang bat ki klik nong sensyar ke bahap apa opot usam jong ka council. Bat kene gejingalang da ko bagi sur klashi mekarai bandawa nak sarkar jela bagade ban penmi ya notification ban penbet thamai no ban om pentrekam ya ka CRPC bat ka CPC haka jela brokowe. Ya kini kejingalang lepenya du Chief Executive Member ka KHADC ubak Titus Starwell Khan. Ha kabaledan rengkat unang elam kaliang persya ubak pencengan NCM, ki Executive Member ka KHADC, ki MDC, ki CM, ki Sordar, ki Rang Bashnong, bat ki Wekiwei. Habe keren begidang patai kubor ubak Titus Starwell Khan, ulong ba kejingalang kalarai ban pat da kejing thok syaka sorkar jela. Bagadi ban penmi saka waipat ke notification ban om pentrekam ya ka CRPC bat ke CPC hak jala brokawai bat ban kedausai baik ki mokot duma ke biakun hapadeng ki reulum dari bantian bisharbet dagi District Council Court ubat Titus Starwell Khan ulong baka notification jong sarkar jela ke pemerintah kamlong ke basai bat ki babuan ki dani kejing syaptiang kumtala da ke sarkar jela kamngat kejing dawa ki kini nong sensyar keladap penpawa kejing elang bakin penmi upat ba ban persajur ya ke sarkar bidang kuai ya kejing penkala kidang kuat akan notification ke bakam syai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki District Council Court ba kumjuk ru ya ke jurisdiction ke badehi jong ke tribal areas dehi badang hap ya po ki District Council Court ba kumjuk ru halo ke tu ke isu ke badai ba kajing transfer ki case na po ki District Council Court na po ki District Court ki District Council Court ru ke de ban long ke basyai kata di kajing kuat jungi mentah kalau baka di ban long ka basyai hi ba ki case barok ki ba dehi ki case ki ba di ban hap hi ko District Council Court ka di ban don da notification ka basyai kenang baka numdon ka no kajing interpret
lani ka jing sutu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut nama lada kaja komta kamut lada kaja ba ki kies baro kimpoi syu support district council kut ka bamut hi ba ki kut ki jungi ngila hapan khang nama ku ni tu vision kum bakapau la ban interpret beka haki babun ki banta nata ka daw ngis ngau hi bakat kum gani ka jinglang ka bangi kenduk mentara si ka ai men si mengi lai i ka rai ka jongki bagi ong ni batai bandawai ka sota ban pentamai ya jini kan terus leklai i bamene ba nakaliang kikli Indonesia kila ong bet balada ja baka sarkar kam sngap ki ong bangingi kloi wat ban penmi ya ki paj ba haki lagi jong hima ban persya ya kan jeng le sarkar kata di garai ka jongki ka pat de garai ka jongi le ka de ka jeng pensungu ki jongki mene apa ba ni pi ka jing artin kalong gani la pensai do mene kalong ba hoi ka sarkar ka ong ba ki district council kut kin trikam kum ba jutre kasi RPC ru kanum trikam kasi PC ru kanum trikam henry ka ka bangi artin menta kalong ba haba trial lagi kies menta lada UPI mo la register ka kies hapo u police upai ka kies kut na kut lada ka de ka criminal na ka de ka civil lada habala de convert ya ka power jong ka section CRPC CPC kamut kiyash kaman klam ong hang tu notification ba baik kani ka kes apa yang tribal trial ka district council court kami te kom kata he tele sila sayo kim refer ki kes tele kim refer ka kes kamu itu ki kes ki poi sadu high court tendal apoi high court pa ka penbun kam kai ki pai ba nama ki wan biang padeha po district council court kata ka di ka ba ngingim kwa te ban penjenjare upai ba Pemperja ka di balang syai. Te kamu la syai ki kes ki babun lada ka ferbak na high court ka phak biang se district council court menu ba jenjar ta. Jenjar pai ba. Ta ka daw ngi ong ba ka di bandon ka ba syai de. Ka segregation ka ba syai hang ni ba ki kes ki bade padang tribal criminal na ki civil case ki ban poi be cha district council court. Ta di ka jing kwa jongi. Nreya kata ka notification ka ba empower kaba aibor ya ki district session court jong ka sarkar ngim khang ni kata mo ngim don bori do ban khang ni kata ngim persya hiru ya kata ka notification handai ka bangi persya mangi kalong ba ka notification kam syai kadang ka jing tiang mata na kaliang kini ki kle nong san syaro ki suthu ya kata haswa bang ne kmi iki kubor ngini phaisha sipor se kini ki jing pen bana Are you having trouble in having baby? Nearly 27.5 million couples in India actively trying to conceive suffer from infertility. Cherish your dream of parenthood with us, Janitva IVF Center. Now we are in your city, Shillong. Our state-of-art assisted reproductive technology and our team of doctors and embryologists will guide you to realize your dream of parenthood. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitva IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvaivf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong.
Haba pai biang segi bentar jong ke kubor, dah ke jing bitar selai, ya ke jing pendek bak ke jing berngam berset jong ki jat bendrio karbi ya ki parakasi ki besong basa ha kaput jong ke blok 1, ha kala asu blay jong ke tayau ke KSU West Giant Hills District Unit, kala berngam kala ya ki karbi ba ladaki dang beteng ban pendek bat berngam berset ya ki kasi ke KSU ru kan hak ban le lang ya ki ru kumcu. KSU West Giant Hills District Unit kalau penramjor kijat benriu karbi ki balalet pendek bat berngam bersit ki khasi ki basa akatan blok 1. Bat KSU kalau berngam belada ki karbi kedang beteng ban penteriam kumta KSU ru kan hab ban syem kejuk kesenjam persya ya kijat benriu karbi. U Presiden KSU West Giant Hills uba lat par sengkram habe kran bikinong pathai kubor ulong ba keseng gapha yau kurwo gapasai yaki karbi bakin sange sendan ban pendek ban berngam berset bat ban pentriam ki paradok parasnam ki basa akathan blok 1 bat lada ki karbi gedang yai beteng kumta ka KSU kan am sengap jar nepet kai henrekan pendep elaka kamram ulong lada ki karbi kinang ban berngam berset bat pendek ka KSU ru kanang ban berngam berset bat ban pendek bat ki karbi kitip baru baki don ki paradok parasnam jongki ki basong basa haga beri hunyau terap u secretary ka KSU West Giant Hills ulaning grad tariang ulong baki khasi habaki ot plang ni udiang ne habaki syem ya umau nu syap ban snaying bat ki jhur ni ukuba baki kit na luam ru ki hab ban seo khajana ki pulet bat wat haba ki let yo let hadru ki hab ban seo lai spa lania sau spa tengka kom kabayat syaki pulet asam bat ki pat khasi sya pendek ru haba ki le syem benta haki nu jingelang u lening tariang ulokerpat ek sarkar Meghalaya bahkan pha ya ki pulet pahara ban ajingya dai ki khasi kamtam haba ki karbi ki jupen julor ya ki jingthong jingtep jongki khasi bat thang ru ki yang terap jongki nalor kania ulong baka Giant Hills Autonomous District Council kalau menjur bantung yu acting doloi karena bang nong pelut nrehado menta kam syamla ai sanat yu doloi kumta ka KSU kala karpat ya ka Giant Hills Autonomous District Council bakat ai sanat no yu acting doloi kumbala jet ki patba kanang bakan yo ban register no ya ki jaka ki puta jongki Raki odo plang bansna trep bansna ying ru ki haban siu khajana Raki pom de ki ding ru bakin sna ying penton kam ru ki haban siu khajana polis asam Raki kamau ko siap ru hab siu khajana Raki rep jhur raki rep ukbau khaw ru ban lekit nalum ai kata ru polis asam krong khajana bakin lek yo lek hat sikiyo prar bakin sejan satu ru ki haban siu bayat lai spa spa tengka balada kitip kini ki polis asam baki beriu nak beratai blok 1 kilet si kejing yelang ne kilet sejuai kilet si kejing yelang ke bangi khot namda bangi latip bakala sedang ne ka wat baar mo ban penbet pot bun sin hi kisah pendik bat ngi kerparu ya ka sarkar Meghalaya ba bahkan pej bah marba kimdei ban pej tang ki snong ki ba kitip kerteng marba ki bun ki snong penar Hakatai blok 1 bangi tip kita hadu live pendriu tuli kisinong penar kiba ya mar sinta bat ka asam bat ka karbi anglong ke karbi anglong ru nomor baki dawa la ka jong ke state na ta kadau ki pentut ki kwa ban penhe yu put jong ki ban wantur sidu kisinong penar bat na nomor gani kadau kejing er ku badan menta kalong baki don ru kisinong karbi kiba mar khap bat kisinong penar bat kitu hibun sin kidai kinong pentut kinong penting lakim pentut makiru kitu si polis asam bak kini ki beru penar kilet syakhanduli dan kilet syajwai na benta kita kejing hilang bat nda kilawan kisah wan polis asam ban berngem mikir orang bak snong berngem mikir nong kit kam snong bat teng wat ban set along ikiru wat iki kentai kenaru ki pendik lagi jing ya ki jingri jonggi beriu penar ki basong tu senong seturu habakila imon ban ra yung masi ki sura lagara laki mon ban bam yu belang ki sura lagara kita ke jing jong senong penar bat bolsin hi ki polis jongi pat ki don seneng kimju patio ban hier sikiti ki senong penar ki basam jing sem nonot basa pendik berbor ki polis asam tingi kerparu ye ke 10 sarkar Meghalaya lingba polis department jongka bahkan pak ye ki beriu jongka bolsin bandai pahara sithe kisnong gidon bon huduk lai pendu tuli kisnong red gidon kisnong he
bat bonsin hi ki bedu situ ki than ki im da garep garyang bat henrai ki bonsin hi ki jingrep ki jing tu jing tep jong ki ru bonsin hi ki sa penjulor hagini ki brio karbi ni kum gaseng ni penrem jur ya kan ki jing sya berngem bersit jong ki paradok parasnam ki jong ni namar kum ki paradok parasnam bonsin ni lum ni lang yaki lada ki don hagano kono ko bentai jong ka jaka ni lum ni lang ban ya kren ban ya selok bat ki hakano kono khia ka shon la ne hakajing e ka bagi don te penban na kaliang gini ki jai ban reu karbi ki sim ka bu habaki wan cha kano kono ka jingelang ka bangi khot kum ka seng ki sim ka bu penban da ka berngem bersit da ka pentrem bat pendik ki paradok parasnam jongi ki basa kita ki thain blok wan te ka kruak ka basyai na kaliang ka seng hi ni pha sia ki jai ban reu karbi ba nang ne sakman keino ka pendik keino ka berngem bat keino ka pentrem ya ki paradok parasnam jongi ki basa ki thain blok wan namar la pi sedang kumne na kaliang ke SU hi ngimla ban chu sngap ngimla ban chu pai ngiru ni hap ban sim la ka jong ka kamram ban sim ya ki jing ba khli ya ki jong ki dok ki snam wat la kano ka benta la da ma phi pinang ban berngem la da ma phi pinang ban bersit la da ma phi pinang ban pendik ngiru nginang hi ban berngem ban pendik ya ki dok ki snam ki jong phi bat pitip hiro ba ki dok ki snam ki jong phi ro ki don hakene ki jaka jong ka beri ka jongi ba ki sa ki syong te na kaliang jongi ngimla ban supai ngimla ban susngap ya kene ke jinge bat khadwai ngakwa ban keren ka pasyai ba wat ada dei na kano benta ban ya dai ki dok isnam ngim salia na kaliang ke SU lada phi kum ke jai ban ru karbi phi ele hi le pendik si pendik ya ki dok isnam ki jongi Namar ka jingbam hun ya ka kom trikam jong sarkar jila khamtam haba mentala art benai tam ka sarkar jila kam sim la penkre ya ka action plan ha ka bede baki karkhana ko kumbala betha da ka National Green Tribunal kata ka NGT ka Environment Coordination Committee ka ECC ha ka arpotre unai lur kala dawa na ka sarkar jila ba ha ka pratere unai wing arajar arpuar kadai ban sina pendap no ka action plan bat lada ka sarkar kam le AA ka ECC rengkat bat upat ba ken persyak juri ki karkhana kok ki badan ha ilaka Sutengah jong ka East Jainte Hills Legal advisor ke Environment Coordination Committee uba reading war habai keren bikinong thok kubor ulong bah ka praterek unaitung mentagasnem ka National Green Tribunal kelabatha ek sarkar jila ban sina ka action plan ha ka bede bat ki karkhana kok ki balayo ya ka consent to operate CTO hashwa ka arpulai terek u benai nopra snam arajar arpo henry mental layat arbanai ru ka sarkar kampat penkre AA ya ka action plan ulong lada hadian sau benai ka sarkar kam le AA kani ka komiti rengkat berupat ba ke ilaka kin syam dakarai ke beteng persya ya ki karkhana kok unong ai boj ulong bakani ka komiti kelada penkre kendai teligimat ban pha penrung hak action plan kata ban pentrekam ka action plan haswa unai wieng arhajar arpuar ka sarkar kam dei ban penkan ria ki karkhana shkiwe pat gijaka bat ka sarkar kam dei hiru ban penmana kum ka industrial area ne commercial area ha ka ilaka Sutengah kani ka Environment Coordination Committee kelapan pau ba ka sarkar jela hagi snam ki banwan kam dei shu ban ajing bet ban seng ya ka karkhana kok ha ka ilaka Sutengah bat ka sarkar ka dei ban ai hukum ban pen prano ki karkhana kok ki bambut renti ki kendon nalor kani ka Meghalaya State Pollution Control Board kladap bandan kuna kom ke environmental compensation ne kom ka bai boina ya ka jing penjulor ya ka mariang naki lifeway teli ki karkhana kok bean ka bakot baro san point san klor tengka nrehedo menta ki karkhana kok kempat siu kene ka pisa kom ta ka sarkar jela shwaban kot ka praterek unai wieng ka deban yo no ene ka pisa naki karkhana kok bad dakani ka pisa ka sarkar ka deban ash ki tishnong ki bala syakta lengba kini ki karkhana uba reading war ulong bak sarkar kalakam bakal ujor ejahar persya ki karkhana kok ki betre kambean ha ka district court
Hendrai ke bapala kalong baki ni kijing ujor kilayap no namar ba ke Meghalaya State Pollution Control Board kam syamlu ujor da ke babut renti gi kendon ne kumbadai ban ujor. Haga bangin keli ke action plan ya ke ba ke government kala plan lani kala pengkrek halor ke judgment ke bala ai leng ba NGT. Ke ba kendit ke government haduk mentah kadang yok tiak baki ong ba kampadon ke action plan. Ke ba ke government ke deban lek kat kum bala peta dak NGT. Te ngihi na ke liang jongka ECC ngi sengau kundit ban yo iya kene but ngila lech cha ki officer de kenduk ki MSPCB ki lai thu ba ngimpat don kenu ke direction ke bagi yo na government ha ke bede ya ke action plan na ta kadau ngi khlemban se namar ngim upshu ya ke por haduk ban kut ya ka saubnai namar kat kum kene ke jing peta jong NGT hapok saubnai kamde ban kam ya ka pratrik jong November ki deban pendep ya ka action plan ha ke bede bat kini ki kok plans ki bayo ya ke CTO te nak ta kadau ngi nak ECC ngila pengkrek ya kumba kendai teli kita ki action plan ke government ke deban adopt habaka frame ya kini ke action plan kat kum ke jing peta jong NGT ka banongkong hi ba ke ECC kala peta ba ke action plan ke de bar pengkrek kam hapo ki saubnai kata kemut haswa jong ke pratrik November 2024 ka bar ba barok kini ki kok plan ki offending kok plan habang yong ki offending kok plan kemut ya gitu ki kok plan hi ki ba yo CTO balegi ke NGT ke ong ki offending kok plan namar kini ki kok plan kat kum ka report lani kat kum ke affidavit balak file leng ba ke MSPCB chak NGT ke ong ba ka pen i ba barok kini ki kok plan ki hapo ka 8 kilometer naka human habitation area kamut naki snong naki thau kamut kini ki kok plan kamut kat kum ka judgment jong NGT kila akut namar ka NGT kala yo ilepa ba hadin ba kila kala pan ya ka exact location jong kini ki kok plan kila lap ba ki don be hapo ki snong ki thau na ta kadau ba ya kila categorize be ki offending kok plan ki ba establish prior lin haswa jong ar flytrik benai bakat azar arpo kide ban bot ya kini ke norms lani ya kini ke notification kebalai kelong ba ladaka government hapok jong plan jong ka don ka plan relocation yo let's say ke don ka kini ki kok plan kila ban claim bang la don ya ke hok bagin pentre na maring la yo ya ka CTO te yo let's say hakata kom ke government kala ban plan ba de ban relocate tinggi la bu ya kini ke we na ka benta ke balai bang kini ke kok plan ki ba lada ka government ka plan ni ki ban relocate ane pen kriya ki chaka kimde ban pen kriya ki dalele hapo jong ke ilaka ke jongi ba government kala ban ra shunu ki jaka ki bakat mu ban ra ani ke bala ban ra henry hapo ke ilaka dalele henry kumban chu ban ya ki ke benta lada ka long kumta kin wan ra ne relocate ya kini ki ko plan hapo ke ilaka kalong ka consequence lani ka jingjia ka lewe kalong ka ba kraw ka jing yiki kan long ka ba kraw na liang ka ba but na liang jongki ilaka ro te ka basau ba ka ECC ka bu ya ka ni ka jing kentu ha ba de action plan ba ka government kam de ban declare industrial area lani commercial area hapo jongka ilaka ka jongi namar yo lesi ka government kala ban don ka jing thmu jongka ya ka ban shna lani ban theo ban pen kelas waki industrial area lani ki mini industrial area haban ra relocate no ya kini plan na kata kadau ba ngina ka liang jong ECC but kasur jong pai ba na ki ilaka jong hi bro ka we ba ngi de lele ngimsha ba ka government kan declare lani ban designate ya kanu ki area kum ka commercial lani kum ka industrial area hapo jong ke ilaka ba in future lani haduk mentaru ngidang bat bet ba delele government kam de ban ai lani ban ai ke permission lani ban ai ki CTO ya ke plan hapo jong ke ilaka ka jongi ka bahnyo ba hadin bala ondal akut ya kini ondal akut kini ke sau benai ya ke baka NGT kala peta ya government bahkan snaya ke action plan ka government ha ke juk ke por ke de ban ai ya gitu hi ke bala long ki ba kimla ban boot ya ke setting norms ni kat kum ke notification government ke depan ai sendon ru ha ke juk por ya ke dismantling order
kemut ka mentoi AA ya ki ban don itu ke dia ban ai no ya ke dismantling order ha shwa ban kut ya ban kut ka sau benai UMDC Barem Jogo Jaya constituency ubak martam len perbot wat lau la penkre bani khoni ke election MLA Arhajar Arpulai na North Chelong constituency na kaseng BJP Henry uni orang ba si balai jong kata yo ula pen bena ba ula weng no ela die na kajing pan tiket Henry un kersano yo ubak Michael Carson Teo ubala pan lang ya ke tiket na ke BJP Habai keren bagi nombor thai kubor ubak martam len Ulaong ba kadaw ko balo weng no ela die na kajing pan tiket bani kun election kadai namar ba umkwa bandan kajing epat ya pra hapo ke BJP. Henry un ajing kershan no yu ba Michael ban penti kena ba ke BJP kan job ya ke election na North Chelong constituency. Na kaliang uba Michael Carson Teo ulaong ba kiladan ki kubor hamsaya ba ke BJP kelade ban ai tiket ya weipat ukurtong bani kun ya ke election na North Chelong. Henry kumbalong hadu menta ka BJP kampat penbena setia manu bayo eketiket. Uba Michael la ai kuble uba martamlen, uba ai ke jingkersan, bat la kerpat ru uba JA lengdo. Ubalang unong yalam ka BJP ubala mi no nakaseng ba onam yakun ya ka election MLA Henry ban wan ban ai la me ke jingi trailang ban pentikna ba ka BJP kan job ya ka election. Uba Michael loong bala da ja baka BJP kam ai tiket ye bani khoni ke election kumta on salom ye ke jingelang bat baro ginong kit kam bat ginong kersan ke BJP bani sang perkhat ya ke bak ken sale hadien laban ong ba baro iskata ki bala pan tiket na ke BJP bani khoni ke election na North Chelong kila dan baro sangut Henry Arngut kila mi no na ke BJP ki bakon thop ye ba Rocky Hack bat uba GA lengdo bat menta uba martam len ula weng no ela die na kajing pan tiket kumta ki basa menta bani kini tiket ki kentop uba Michael Carson Teo bat uba MH Kharkarang ki nong hikai po kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association kata ke MGLP CTA ila penlong kajing ki da ka basa menta la sita yo tam hakmat umot jong kiang nang ba ubadan haslong bandawa na sarkar bakan thong kambiang yakino ikai kontrak kibala sa weng kam sendat ha sarkar kini kino ikai kontrak kila song la sa ha ni jaka menta nadu ka khatlai tri unai lur bandawa na sarkar bakan thong kam hikai biang yaki namar ba kila don ha pedeng kijing ya ka bakrau ban pendap ila ka yeng ka sem klem da don ya ka kam ka jam ka babiang udukhot jongka MGLP CTA uba babet dor hujan ulai thu bakino hikai kontrak kila sa weng kam no kadai tang namar ba kim sim lapas ya ka Meghalaya Teachers Eligibility Test kata ka MTET bat keno ba ka sarkar kala dei ban penlong ya ka examen MTET house name Arhajar Shipau Henry ka sarkar kala penlong ya ka ni ka examen house name Arhajar Khatndai bat kala bu aha ka jing ya ki bala he snem bani khon ya ka examen bat kitu ki berang surung thamai ha ka kam ulong ba ka jing sa weng kam sendat kalak ta ajur bha ya kala we jung kinoi kai ba kin yo kam sa we kam tam ha ba karta jong kiru kala palat na ka benta ban apply kam sa we kinoi kai kila pen pa ki jing sa sat namar hadu menta kim sim la yo jubab na kaliang ka sarkar watla kila penlong ki jing ki ka ba jai jai na kaliang u menteri ka tanat puli puthi ba lakmen rumboy ulong ba kam dan jingmut ban khat ya keren ni kinoi kai kontrak iba penlong jing ki namar karukom thungkam kaya kat kum ka policy trekam jong sarkar bat ka sarkar kamla ban penkelai ka policy ban thungkam biang yeki ro gani ko jingwa ka rukhi ni so ba sarkar ka awan kam ya borok ni ni kai kontrak kam do bom simla passing ka exam MTET dan du ban ong ro kale halor gane kata ke ji hoy kade ban penle ke exam MTET ngarung aku bori kata tangba ya kani kejing penle ya ke exam MTET katkum ke NCT nom kemut kelade banle nadu Arhajar Shipau te henry kila ki penle kondok ya kani ka exam kemut ha Arhajar Khatndai kata kani ka bu kejing ngi bon kinoi kai ki ba ila over age bakin ya fu khon biang bet ki fresh kim don borju kata kani ka wei ba ngin ya khon te halor kata kejing ru ka ba ngi kum kinoi kai ha ka to ka por kemulong ki don bat exam ki khna school ngi haban setting kali khna school bat ki don bat ki exam ngi haban correct paper kadi kata ka we ka ba penlong ngi ba ngin siam jing ya ka ban ya khon ya ka ne ka MTET
te henre halor ka jing le ka bom sunyau ka sarkar pat ajing sya klade ban ai ka special nam ta ngi ki noi kai kontrak ya ke exam MTET kumbale lam ki we ki jela kum ha Asam kum ha Arunachal kum ta de we kini ki minister ki jongi menta ki dei tang ki businessman kata ngakran direct bat kumta ki mud ban pha khalai nre kim perkhat chu ya ka pule puthi ya ka banwan namar ka pule puthi hapo me khle hi ka jalla ka jungi hi ka long ka we ka badon kam tam hangi ka jing im ka jungi ki brio kata ka de ka we ka ba ki pat kim don por lane kim don ka ta ka planning kumno ban pe ya ka pule puthi ban perkhat namta ka long den man den nre ki perkhat be ya ka jing bit ka jing biang ka pla la jong kata ka de ka we namta ka Kaya ka ba pili pat lada sarkar kam hungkap? Halor kata kajing koman kani ka sukar ngiru ngi haban sim da ka we ka senjam te henrei bangi ngi la pen be bangin yat da ka rotation menta ka mut lais ngi ka we ki district ka haban sim ya kani ka program education ka mut lais ngi te hadu bandadap te ngim patem namar kidang bun ki district ki mom padap kidang dap tang arteli te lai bat kan ni ta de ka we in sa sim ya ka senjam ka ba hadin da ginopat ki senjam ki ba ngin sa penlong ke jing aki Unong wat jing tip leng ba ka right to information uba dispersing rani rengkat bagador barsnong mauyong Japung hakala si ubele jing tayo kila penpau ye jing sokhia ka bajur halor ke jing pentut ye jabo jaban syakawa sing bat klada waru na katnat PHE ba ka dei ban bu da ka pam ka batmai ban penpoi ye ka umbam di ye kinong song ha mauyong rim bat mauyong Japung Ka dorbar senong mauyong rim hakala sing ublei jeng katayo kaladawan ke sarkar jela bagadai ban bu no da kapam ke batamai na gebenta ban penpoi umbam di ikinong senong ha mauyong rim bat mauyong Japung bat kila penpauru ya kejing benyau ya kejing pentut jabo ke Meghalaya Dairy Processing Center bat ka slaughterhouse kibaran ha mauyong syakawa sing Habai keren bagi nong patai kubor ubat dispersing rani uloong bagi dan henreu hajar ne nyo hajar ngut kinong senong ke mauyong rim bat kisania hakawa sing henrei kene gawa kadan hapadeng kejing ma na kejing mi kijabo na ke dairy bat na kejaka oddo ubat dispersing rani uletho bakat kum kejubab ke ulayo na ke RTI letho bakadau jong kejing jabo jong ke telong ha mauyong kali namar bah ke porlior kejing tuat ki nala bat nagi karkhana syakajaka pelang jong ke abatwa ne kejaka oddo bat haba kani kejaka pelang ke slei kumta kini kejabo ki tuat lut syakawa bat ki telong ulong ba kejaka sandot bat kejaka syokdo kila pentut ya kejabo syakawa kumta ka PHE kadai ban ujorno syaka National Green Tribunal bat khang no si sendon ne kejaka oddo bat kejaka sandot balada ka PHE kamla ban le daga bateng kirang ba snong kidai ban ujorno syaka National Green Tribunal namar bangilalam katu ka jaka basai sni hang tu ni di kalong chemical bar ka filter ka bayak tu ka ka ba sai sni nang tu bar khoi kitu kinyut kinyer ki diang ki yap lon te kan ja ayu la da katu ka polus ka wa kan ja ayu la da ki brio ki bam ki di ka tu ka te kani ka di ke bar khoi ka ba ngam tip ka dari department ka le ayu te hangi ngila sukhain ba katu ka do hang tu kladai tangka harisal nagabanta ke jongki namar katkum ka ayu hendrei katkum ka report ikal lagi benlong baik ars pak san pau si singi oddo hendrei mentak poi tang san pau nrupau wai tai san pau nrupau katu ka jing jabo kal penjabo ya ka umpam di jongi ka badai nak patut nyawa sing te hadu menta ba ngi ko minong song te nyem inut chu hi itu ki ikatu ko bangin nya ba me di kaskiem ha jong u khandai phra khandai tikejing keli kalong nadu kitu ki por khandai phra khandai ka balongo kalong kumno kata ka pom ka dei tailor mit habara sina menta tang sibit lado nong sina ro slong don habli khot nadu kauti te menta ki benai ki ni nong moyong ki ladu nomar mio tang nakadaw ni jing long ka pom hawai ka pom ka don arteli tang bakaway kamlong shu
kalong sakawai kawai ru la repair ru dak benai kini kena senong ni kim yo te kar kum ka ad report ka pau ba kene ka mission ka rimplat ngata antat la kamno life husnem la don dei rama senong ne te la don no life husnem te ke jingkeli kalong ka department menta life husnem la repair ka ju te kam moyong the only source of drink water ka dei na po umsing te la ka do ka pom kumne man ka por ti kinong senong riu nyo ja senong kin yo bepli ki hable se jan do gile umsing na dong sedong gile bi umsing de ke jing menta kalong ba na lor ba kane ka pom kamlong na lor ba ka jabo ka ba mi na po jaka sa do nang tu beserkhei teng yo ka dut pot teng poi ka do pot teng poi ka snam bat kum ta ter kar kum ka complain te kane ka de ka ba lengo ha ka ba nakalyang ka nang kalang ka PHE kam semlati action te ha de ba kata nakalyang jonga ngala kali da ka RTI ngau please provide me information as to why your official failed to lodge an official complaint about the unhygienic drainage system pertaining to the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter Center House. Habede bagane na kalyang ka office PHE kalong ba an official has been lodged with the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter House recording about mata. Namar kum yati bi katlong kadon la kajong kaan. Kaba la asna no du khat khandai spa khandai pho la da makala ka de ka Meghalaya Protection Catchment Area khandai spa khandai pho. Hang jing sya ka custodian namta ki jaka di ni jikamta ki namta ki wa namta baro hi ka de ka PHE. Kadai jing sya kam de ban kami snong kum ne wan mi lane ban kami ni gerang ba ban complain sanga kadai kamram jong PHE ne mo de da kadai kamram PHE ban lot sya ni department concern lada kim ko ngu kadai sebentar ban a ka NGT namar kano ka jingte shwa ban sna ka DPR la don lupa ke jingkeli tong ka DPR mara da yo kata ban pentu ya kata ka jabo ka put ke ne kata ispo ka wa Hagabede bat ke jingbam yo yak umbam di kinong senong ka Maoyong. Uba des parsengrani uloong bagidan arteli ki pom ke badai ban pen poi Nrei ka wei kala du no kat ba ka wei pat kadai ka basu maramot man la kapor. Bat menta de ki benai kinong Maoyong kim jiyo Urang ba senong ka Maoyong rem uba sorbar el nong pure uloong ba man la kasngi kinong senong ki ha ban chu thiet ek Bat kani kala kata jor kito ki beduna kayo kakot. Uloong ba man kapor haba kilit jurep ikani kejaka pom leitho baga pom kelas nio pala pa maramot bad unong shna haban wanra nabar bad gitiar kita ru haban thiet na sabar ula kentui ke PHE ban bu onho daka pom ke batamai kenang ba kipat ba ka Maoyong rem bad Maoyong japung kinyo ek umbam di kumbayo alam kiwei tehlor kani katapot ngakat dakarpot khamtam ya I minister in charge bin simkhialem halor kani ononra no kapom ko pathamai bar hajuk opor angkar paru yo minister in charge bodi pet ya ka veterinary mun simkhia ba daleleiru omdeishu bandang bu ya ka thi ka slaughter house sangthia ada patla banle khoj le suba ba kanum to chu wat tang khindiar ru ijabo ibami nak to slaughter house syaka thi ko amsing Kawai kalong kami bat kabadairu ka booth level officer kata ka BLO jong ka South Shillong constituency hakala si ublay jong kata yaw kala ujor ejahar persya ki arngut ki shikurim ki bala pensa priang haka WhatsApp ya ka dur kadar bat keno ba kadai kamen syukur kani ka BLO ka bala tip kerteng kum ka kong bandri kentir nta tiang habai keren bikinong patay ko bor kala ong ba kum ka BLO ka hap ban leidrong haman leki gisem ban lom mi kijing tip kat kum kijing betha jo ka election commission jo ka India kata ka ECI ban la pen ya so ya ki epic baru adhar handrai ka wi kalong yeng ka bade ka yeng jo ba amir nong bri bat ka kong rinu rembai ki basah laban kila shandor ya ka klem kijing tip ni panjing bet AA bat kila pen sapriang ya ka dor ka WhatsApp ba ka de ka men syukur bat de ban husiar kakong bandri kenti kala dawane kini ki syukurem bagi di ban panma bat pensai ya kajing tho kajong ki kani kalong kmi kala leju ban ujora ka ejahar persai kini ki syukurem saki bor pulet bat la pentep ru ya kani kajing ja da ka ba pak kopi saka deputy commissioner joka East Khasi Hills
bat Syau Chief Electoral Officer CEO jong ke jela. Habaki shon ya kedur ke jonga klem ke jingtip ke jonga habanga ngalik na ke benda ke duty ke jonga bangan pan ki pan card ki Aadhaar amata baka ne ka government kan lengi kini ndai ke wei ke long yeng ke benda ka laban ka dei jong u Amir Nongbri baka renew rimbai ka shandur yanga klem ke jingtip ke jonga klem ke jingpan jimbit nanga ngayo ka phone ni assistant rang ba shnong jong ka shnong laban ba ka dur jong ala viral haki social media tenga ngalingoi ingong kumnon viral ya kata ka dur ka jonga dangala pen ke ek beki thong tu please be aware ke ek beki thong maki tu ka pin i banga ngade kata ka bri ko ba ale kata ki kam sniu kin kamnum kta ta inga namangi buon haki BLO semata bengi tre kene kam kumi kini ki bedan lang bat ngaru kala ban kta lang iki kin nama bangi dang habrung susu menta ki house to house kumta ke hakane ka kam ke jongi bat sa ko weiru ngakwa ngakerpat ba kani ka bri ko ba shandur yang amen hakatu ngi kumba ka pen viral ke video ya ka dur ke jonga ka social media. I want both husband and wife in front of the media, they will apologize me ngakerpat ya katakin long baki de ban pensai kan baki ki pelat yang abang ade kata ka balik kata ka kam bang ade baka be aware yang ala lok ka bang fraud te kiru kin haban pensai bangangam de ke tangkat tahi tinggal awan saya ka DC ru ki ong take action te nang tu bring la le po CEO te CEO ber un saya ngila shu ai no haka PA ke jumu te so ko wedung iyo ke jingtip hapo bangira don hang te ngile ya po iba roni walang iba de EDC i ong bangi dang yo receive na ka shnong bang iklem yo kata ka kot bangi ngili ayaki henry kum iba roni iba de BLO lang bat ngi jong ka 19 south haka arterek ila le ai haka pornyo arpo ne Karwe arpo ili ai kane ka city hapo office snong hajing don lang jong barok hot kiti ki bay tre kam snong tu nadu urang ba snong nadu secretary snong nadu ka cleaner ka badai baci pen ko hang tu nadu dan so iweiru te nang ta bade ki maki ki omi claim receive ken te kane te kalbu jing ma mingi kum kinong tre jong kini ki BLOs makat kum flatip ma piseru ba dangi tre haka election commission kalong ka very risky ka life ka jongi teki ki ongi claim receive dangi la WI Kaseng Confederation of Riboy People kata ka kop ha ka sibalang jong kata yo kala penlong ya ka jing rakhi ka jubilee rupa ni ka jing dap arpusan snem jong ka kaseng ha ka ban chakri upat ba jong ka them riboy bat ya ka jelahi brakowei Yo ban rakhi umau mer jong ka jing dap arpusan snem ha ka jing anti jong ka seng ha ka jing chakri pat ba ka distrik riboy nadu ka snem syajar kandai spa kandai pun rio bat kane ke jing rakhe klalong hapeng ke jing ipu ipieng ka ban pensa jing kan mau ha ka history trekam jong kane ka seng bro gobai ha kane ke sngi lawan benishim bentalang do ba met ba leng do ulampang ka yang dor bar thawan ke jela kum kongsan ha ka jing dan lang uba renik ton leng do tongkhar menteri ketenat PHE kum sembut kongsan ki MLA bekentup uba Meral Bonds em uba Jason Sauk Memolong uba George Bilengdo uba Doris Sulen founding member ka kop uba Badru kum advisor uba Bandari Rentatiang Presiden ke Kop Nalor Kwekiwei. Haka jingkeren lampang uba Doris Sulen. Ule itu balas seng ya ke Kop tang hapreng kilaingut kiri orang bah hak senem syajar kendai sepak kendai pusan. Bad 8 wandur bahaya kapat hak senem syajar kendai sepak kendai pun riau. Bad uong budap dak jingkemen ban sakipat bakane keseng kala kenjo cau mau mer ba arpusan senem hak jing ya lenti. Ula penpauru bandudu balaseng da kejing trishtom kinong alam lala ban penyar ya kisnat trekam naduk kesenam ahrajar henyo balaseng sau pulai teligi unit kat pra teligi circle bat sau teligi zone bat kum tala nang penyar susu ekaseng ban cekri pat ba bat kum uwe ni kinong seng ulayo ban bat ru ekakam presiden hadu arpuwe senem AA haba keren negani ke program uba renik ton leng do tongkar ula penpau kejing kemen banedan rengkat berkeseng baru ulai kejing ro aru halau ki mau jam ba arpusan senem jong keseng kebeleng ban cakri ya kathan riboy barokowe uba met ba leng do haba keren kumukongsan ula penpau bekerteng kop kalong ke basyong kia bah bat ki mau mer ba arpusan senem kebelayat leng ba kim shum lalong ki basuk ndai las nguthu bekeladan kejing bat ki sya ki bathar
Mereka mensiam syakri jong kinong yalam bagi kinong kam kaseng kilala ban pentulun ki kam syakri pat ba ban kentiru yak imlang salang. Shosho ulong bakakop gadai kawain kiseng balang ke baterai kat kum gariti trekam jongka. Bat katong kalong ban syakri yakidong jong kena kathan. Dak bo benrap ru bak ke ba maki kum kinong kam bakakenhuan kisong ban perkhat bat bandan kejingkit clear. Bat kitrai ru nak kebentar ke bahakamiat jong upat ba bopun balang. La penipu ipi yang ru akan kejing rakyat di kejing syat bagi kejing ruai tenrai bat akan kesengin nak liang kekop kelapen kok buram ru girau pau kumat ke distrik Ribhoi ke Blendok Senyang hagi babon kiliang. Terengi asara memperbahag dan memperhek pesan kumulong ta kinami isi la roy kenelam ila nakio haboror kiliang ikam. Kinong elam jong Central Puja Committee Meghalaya hagsi pelai jong tayo kilapen bena ba menta usnam ka jingle niam Durga Puja kan longsan sengi kenti. Bat kani ke puja kan sedang hakashi tarik bat kan kut pat hakasan tarik urisau. U Presiden ka CPC Naba Bhattacharjee habai kran bikin pakai kubor ulong ba kasngi sedang jong jingle niam Durga Puja kan long hakashi tarik urisau. Bat an penkut ikan jingle niam hakasan tarik. Ban pendap ya kalek niam berat beli tahu hawa umkra. Ulang ba laju sakhi ba hakisngi bejudan ke Durga Puja ke jur baha ke jing dheng kali. Kumta ke CPC ke kerpat ya ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ba hakisngi ki bedan ke jing niam puja dai ban pak pen kamai ki basau hadu khatwe beji men miet. Ka CPC ke kenturu iki riunget bakim dai ban let daki kali habaki let jengo ye ki puja mandal. Kenang ba kanembu jeng iki wepat ki bam rakhi ke puja. U Presiden ke CPC ulang ba hadien bala dep ke Brad Blay kandon ru ke jeng penkut ye ke jaka Brad Blay hapulu Shillong. Banwan ra ke jeng khut jeng suba bat lakuntu ba om dai ban pentut ye kinu kinu gitiar ni ki Blay thau shakiwa. Kum si benta ban ya dai ke me Mariang. Kat ba u General Secretary jeng ke CPC uji Eldas ulang ba menta usnem Kindon Ars Pak San Penyu Teli ki Puja Mandal Committee haga Jela Meghalaya batang hanong bak Shillong kidon Ripusan Teli bat kindon kumbak Hatsan Teli ki Jaka Brad Blay haga Jela Brokowe ule tu ba suaban sedang ke jingle niam Durga Puja ka CPC kan penlong ya ka all faith get together ha Canchestries ha ka arpu prateri unai lur ha ka ba on one bani shimenta de kinong elam niam na kiniam ba per Bat ya kani gijing lang on play da umentri rang ba ka jela o Conrad ke sangma. Please avoid taking out your cars because parking is a big challenge during even now normal times. So puja times. So we should not become a source of problem for other friends who are not celebrating the pujas. We should think of all. And that is the reason we are saying go for pooling or avoid taking out your individual cars, travel in those buses. Sufficient number of buses will be provided to take people from one point to another and it may continue up to 11:30 at night. Number two is the environment issue. We are all seized with environmental issues and we have seen that so many PILs and in the court and I think as individuals also, even if it is not a judicial intervention, we should all be concerned, and I being also individually being involved in this, we are saying that like before
this year I think we will be able to achieve 100% where artificial dyes will not be used, maximum of earth and hay, and before the immersion they will be cleaning of the place in immersion place, and subsequent within 24th or 36 hours these all the idols and whatever else is there will be removed. Now we, from last few years, we have made provision that whatever puja materials are not dumped into the river. All of you might have seen we make separate arrangements where all these are dumped into a basket which is kept there so that these materials are not dumped into the river. Banyali ban pensuthu igi samla bakin kiar na ki kam sniu ni ban ngop ha ki jingdi ki basniu ha ka si thodin jong kata yau ka KGP sinot sepngi urban mission rengkat bakatna social welfare ila penlong ya ka program Break Free 22 ha community hall jong ka dorbar snong jayau siap halum pelan ya kani ke jingyalang la plie da BSP OPS uba Ivan B Dingdo kum ukongsan ha ka balai don lang director jong ka KGP urban mission Reverend NM Yang Rai kinong hikai beki bay ki ri sampang ki bala ajing kran ha kani jing elang ki la ajing hikai ba jing batai ki khna school ba ki samla pulie na ki school beki college ba pair jong kana ba chalong ki la kuntu ki khna ba ki deban kiar na ki jing di ki basniu kum yo drugs ka kiat kunja secret ka jing ba mi uduma ba ki bay ki ban kta ya ka kot ka khya ka jong ki bat e jing em jong ki hi bra ko we ki re sampang ki la ongru ba ki khna manta ki de ban nang ban jet ha ba ki alang parlok namar don ki bayat ya kalenti ka babha kat badon pat ki ban yala mi ki se jing sniu bat ban pengop ban di ki jing di ki basniu ha ka ni sngi la penlong ru ya ka jing ak drama ka bala ketik ya ka jing mut jing perkhat jong baro ha ka bala pen i kumno ki khna ba ki samla ki cha kring ha ki jing sniu bat ka ei ka baki de ban le ban lat na kata ka jing sniu hadian ka ni la pensu tenat bat pensong sit ya baro da ki jing ruai na ka kenbun mani Haswa bani kmi shushu igi kubor ni phai sha shi por ki ni jing pen bana Are you having trouble in having baby? Nearly 27.5 million couples in India actively trying to conceive suffer from infertility. Cherish your dream of parenthood with us, Janitva IVF Center.
now we are in your city, Shillong. Our state-of-art assisted reproductive technology and our team of doctors and embryologists will guide you to realize your dream of parenthood. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitva IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvavf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong. Haswa bini beteng biang iki kubor ki jongi ngini penken mau ye kimat bokong san ta katayo. Kentat ju balak men remboi ban phak toket ha ka CBI halor ke jinsak niap ubat Charles de Field Thangkil. Wala syak khang si teng lengki nreyat saprang ke hitu ban persyak kasino habernihan. Hakisau benai yo kurup ki kulit lai point riu ar kilo udrak heroin bat 1000 san spa kilo upenja. Sabarok KMLA on phak ka sarkar ka kai phot jing toket halor ka jing keno bamsap ha ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL badiu khau jogatna social welfare. Khang talaka KSU Nehu unit ya ka office VC ka Nehu. Bat ha pedeng ka jing bat jingdum ya lenti ka longkmi ban pendap bai khau ya ka jing kesem. Haka khat praterik menta unai luar arajar arpu ar rengkat habarok koi kathan stilam mingi kabalang Unitarian hakani ke jelaru kala rakhi ya kani ke sngi kabaki riunget jong kani ganiam kinyau ya kani ke sngi kum ka sngi ka bakar pang ka jongki. Ya kawai ni kijing rakhe hakani ke rilom khasi jantia kabalayo ban saki hakani ke senam arhajar arpuar haka khat praterik menta unai lur kadi kijing rakhe haka balang Unitarian nong thamai Shillong kabalang ru kawai ni kisnat balang jong ke Unitarian Union jong kathan stelam mingi ke India kabamenta kadang penkrek ban rakhe ya kijing dap sispa senam. Kajing rakhe hakani ke sngi kadi kelengko senam ke bashi spa lai pusan senam kenti nadok belasang yaka hak senam syajar praspa prapunyo dau babu hajam kisor sing rengkat kiwai dikirang ba bat ya kabalang Unitarian laseng nengkong hajowai hakarilum jantia. Kumbajulong malaka senam kani kadi ke sngi bekerpang na kebenta kirunget jong kani kabalang kebelatip kum kabalang maniwai belai. Bat malaka senam habapoi kene ke sngi lengko senam la jurakhe kerpang ru de penlong ya kejinge seng kerpang bat ki wede ki program. Ha kabalang Unitarian hanong thamai Shillong la saki ya kene kejing rakhe ha kejinge seng kerpang ha kepon opai sngi. La penyat ya kejinge seng da urang ba Gifster Shulai la lam jinge seng da urang ba Elfren Karbitai Ban unang itu kana udeu Minister jong Unitarian Union of North East India, Reverend Derek P. Pariat. Bala penipu i piang syuk ke jing seng de ke jing ruain ka kenhuan jong ka seng samla Unitarian nong thamai. Banile ban penmi pisana ka benta ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Hak si sajan jogota yo baladam ka jing seng selok ki pastor ka KJP Sinat Sepni Riboy Zone kala penlong ya ka Charitable Friendly Football Match Hamadan Umroy hapadang ki pastor persya ki opisar bat nong mi khmat jong ka Riboy. Ka jing ko blakai football ka basisni hapadang ka kenhuan ki MLA MDC bat officer ka district Riboy. Persya ka kenhuan ki pastor ka KJP Sinat Sepni kalalong ka basyong syet bha
Haga balasaki bapalat hajar ngot kipat ba kelawan bansaki bat Aiman Siem ya kene kejing lekai football perlok. Kebalatip kumka charitable friendly football match bala penlong dah kejing seng selok ki pastor ka KJP Sinot Sepngi Ribhoi Zone. Kebalalong ha kamadan lekai jong kesenong umroi. Ha kene kejing lekai football basisngi ke kenhun jong ki MLA MDC bat officer kila penlim no ke kenhun ki pastor dah argo lanot. Habro arkela bat akane kejing khun UMDC ka mau hati constituency ba Charles Marngar ulayo ka yellow card. Hadien ba ukum lembub ya orang lekai persya tak hado bagi pat ba kila samrkhi. Bat risa ban pensyong shit ya kene kejing lekai. Lawan bansa kilang ya kene kejing lekai dau ba DP Walang Chief Secretary Kejela ha ka balaisim bentalang ha kene kejing lekai football dau ba Meral Bons Iem UMLA Kenongpo uba Jason Saukumi Maulong MLA ke Umsning uba George Bilingdo MLA ke Umroy uba Charles Marngar MDC ke Mauhati uba Ar Karbuki MDC ke Umroy nalor ki head officer ke District Ribhoi bad u Reverend IW Nongsiet u moderator ke KJP Sinot Sepngi u Belalong Kongsan. Ya kini kejeng lekai football la penlong da ke KJP Sinot Sepngi Kerpang kumsi benta ban penmi pisa na ke benta kejeng rakhe ya kejeng dapsis pa snem jong ke jaka ajik sumar bapau kejela ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital bat kumjut na ke benta kejeng tei ke building ban penhe syuk-syuk ikani ke jaka sumar. Na kaliang ki MLA MDC bat ki officer kile shim benta ban nok senyang lem hagani kesni rengkat kipat ba ke belawan ban saki ikani kejeng lekai football. Kini Wipan, apa kejeng elam, jom kapten jaga kontrol. Kajing takti ke bajang, naga bentar lagi jom, berkata kita skor ke jongi. Kini ki government officer, Yulayo, ia kawan tempura yang kejeng temu jengi barok untuk organizing committee berkham tampe bagi Leo ia kawan pensingan dikasih kumni kumbakalong baik barok saya sistir tungin ai ketiga macam naga bantah kini di government officer. Ban beteng ya kejing tumu ban pensau thu ikipat ba ha ka bede bat kejing bamla jong ki kentai ban pun khun sai sien ka Dr. Arpita Sarma ka Chief IVF Consultant jong ka Janita IVF Center Guwahati kalai keren ba PCN ban batai ha kanu kurukom kipat ba kila ban yo kejing sumar halor kejing bam yo khun yokti. Doctor, when we speak about infertility, we need to also understand from the male aspect of it. So can you please tell us what is male infertility? Is it common and how common is male infertility? Male infertility is as common as female infertility. 50% of the causes of infertility are due to male factors. What are the causes of male infertility? Male factors are mostly common due to the lifestyle factors like smoking, alcohol, this tobacco use, then some conditions like varicocele, some infections, testicular infections like mumps, then some cases are also due to genetics. Male infertility present either as low sperm count or low motility. What is the normal level of semen count to achieve a pregnancy? The normal level of semen count to achieve a pregnancy is around 15 to 20 million per ml. Doctor, what are the treatments of male infertility? So the treatments of male infertility will depend on the reports of the semen analysis or rather the semen count. If the semen count is between 10 to 15 million, then we go for antioxidants treatment. We give antioxidants for a period of 3 months, then we repeat the test. In these 3 months, they should avoid smoking, alcohol
and should go for regular exercises. Second thing, if the semen count is between 5 to 10 million, then we usually go for a procedure called intrauterine insemination, where we wash the semen sample, take out the highly motile sperms, and these highly motile sperms are pushed into the uterus of wife at around ovulation. So IUI gives a very good result in this situation where the semen count is between 5 to 10 million. The third condition is if the semen count is less than 5 million, then we usually go for assisted reproduction, which is called IVF or ICSI, intracytoplasmic sperm injection. If sperm count is 0, is there any treatment available? There is a condition called agiospermia where we don't get semen at all. Sperm is totally absent or nil, and this condition we call agiospermia. In this condition, we take out the sperms from the testis under GA, and these sperms are then washed under microscope, and then these are injected into the eggs of the female partner, and this procedure is called TESA, testicular sperm extraction. This is done in cases where we don't find sperms in the semen sample. TESA gives a very good success rate around 50 to 60% if the male partner's testicular volume and hormonal profile is totally normal. It is indeed very informative, Doctor. So how can the people of Shillong contact you? The people of Shillong can contact us at Children Hospital every month. We go once a month there, so they can contact us there and book their appointments. Thank you. Consult Dr. Arpita Sharma, Chief IVF Consultant, Janitva IVF Center, Guwahati. For further details, please contact www.janitvaivf.com or contact Janitva IVF Center, Shillong. Dakato kubor ngila poy sa bakut jong katuk kubor jong imta kata yo in say shambal bat pila sim te yo ha jo singi ha jo ka po bless you.